رمضان كل ورود بركناني وتيبون وانتني ننسناني رمضان كل ورود بركناني وتيبون وانتني ننسناني تونا دون هكايوتين نوناني أدومي دجو هين دنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده المؤمنين، وقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل من صام رمضان وقام وتهجد عليه الصلاة والسلام. أيها المشاهدون، أيها المتابعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة تدبي ka Fulbe TV kala ka wawɗon wonde wonɓe men e ndarude e wonɓe men e hettade, men salmini on salminango islam, meɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo jam e kisal e yurmede makko yo wonu e men en fof, amin ya rabbal alamin. Meɗen wiya on Ramadan mubarak, bimana yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en barki ko woni nduɗo lewru korka. Haray fahin kontinen yewtere korka nde fuɗɗinoɗen. Iɗen andi en yewtino fiiɗi shartiji korka, en yewtino kadi fi yiɗaɗi korka e nediji mum. Hande inchallahu ta'ala en wino yiɗaɗi ɗin sullagol no tawa hen, nennugol sullagol no tawa hen, yawnugol taƴugol e hebbingol dewe e nduɗo lewru e renugol ɗengal mungal e tere munɗen e kala ko Allah harmini. Si on tigi taƴay o taƴira ko hecciɗi wano tamaro e ko nantata e mum, o toro Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon darinoɗen. Hande iɗen ara ka mukhtasara fi ahkami siyam, muharramatun wa makruhatu siyam. Haray ko piiji harminaɗi. An neɗɗo wonɗo horude heɗitoɗa ɗiɗo piiji, manditoɗaɗi, anda ko piiji harminaɗi e piiji haɗaɗi. E neɗɗo horuɗon hino hani ɗi renade. Ɗon andi en wi'ino korka neɗɗo gonga a accay ñamugol, a accay yarugol, a accay tuuyo awra ma on kono wona ɗon tunde. Tere ɗen kadi fof hooray ɗum sowndo kala en tentinay ɗum. Noppi maɗin tadi heɗo si wona ko Allah yiɗi yarli ene laaɗo makko on. Juuɗe maɗen tade mimu si wona ko Allah yiɗi yarli. Gite maɗen ta ndaaru si wona ko Allah yiɗi yarli. Teppe maɗen ta yahu si wona ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o yarli ene laaɗo makko on. Joni haray aren al muharramat harminaɗi. Yahrumu ala saimi wa gayru saim ma yeli. Hino harmani neɗɗo horuɗo hay mo horagoy ɗi wonaɗi e wowlede ɗo. So yiɗi tentinede korka ko ɗaɓɓuɗen nen ko baraji, yo korka men sellu ka jaɓe Allah yoɓa en. Jon noon si a falama ɗum ko piiji ɗiɗi, a waɗay ko yamiraɗa kon e ko waɗɗi kon, rentoɗa pottitoɗa piiji harmuɗi ɗin. Haray an neɗɗo horuɗon rento ko wiyete kon fenande, rento ko wiyete kon haalugol ko wona non. Ɗum noon woni hiɗa hoori woni a hoora, kono ka korka ko ɗon ɓuri harmude. On andi hay dewe men ɗen e kaɗo korka Allah subhanahu wa ta'ala soway ɗum baraji ɗin. Ko non kadi bakkatu on ka nder lewru korka ka Allah du'a teddinede mawnine o hule, sa wopi ɗon Allah bakkatu on kadi wona e mawndo. Awa an neɗɗo horuɗon reeno wowlugol ko wona non. Wal ghiba, an neɗɗo wonɗo e horude hay mo wala e horude rento ko wiyete ñoore. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe wi'i ñoore ko wowlugol ma musidɗo ma ko añi tawa o ala ɗon. Sahaba ɓe wi nelaɗo meɗen lando, ɓe wi
ɓe wi si tawi woni ko min woni e wowlude e makko kon hay si tawi woni ɗum hino e makko nelaɗo maki hi ko ɗum tigi wiyete ñoore. ɓe wi si ko wonɗa e wowlude e makko kon ɓay tum welatamo wona e tawde makko ko ñoore. si tawi woni ko wonɗa e wowlude e makko kon ala e makko haray a heɓi bakkatu ɗiɗi, a feni e dow makko a ño'imo fakat bahattahu. sam naati woɓɓe sikkay ko wiyete ñoore ko sa wowli e goɗɗo kon ko ala e makko, ko ɗum ɓe sikkata ko woni ñoore. o way hay sino e makko ɓay tunna e tawde makko ko welatamo ɗum renon. wannamima e baddi waddidirgol yimɓe, yo Allah yaafo en tentini ɗum ɗo no heewi ka bange rewɓe, no naɓaɗa no artiraɗa eggowo haala moƴƴani wona jikku julɗo. because ɗum si yehi ha yimɓe ɓen andirima ɗum kaari wota wolanmo gundo maɗe ko nani wodo o egginayi ara ay bi jikku bonɗo. te ko jikkuji moƴƴuɗi jikkuji labaɗi ko ɗum ɗo woni ko landaɗa an neɗɗo hooro ɗon. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki annammamu la yadkhulul jannata, neɗɗo waddidirowo o natoyta aljanna waliyasu billah. idan waddidirowo hino bonna hakkunde caye, hino bonna hakkunde leyɗele, hino bonna hakkunde leƴƴi, hino bonna hakkunde weldunoɓe, ko shaytan ko duwaɗo dogede. idan reeno ko wiyete kon baddi, washatum rento ko wiyete kon yennugol, woni ɗa hoori woni a hoora, julɗo yennata. Nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. ɓe wi yennugol julɗo ɗum koye fasiqiyagal e wopugol Allah woni ko tawa. haɓudugol e makko kan wi a waɗaymo fight haɓida e makko ɗum koye keferagu. hay ɗum ɗo ina wodi toon kufrun duna kufr, no wodi kufrun keferagu yaltinaygo e islam, no wodi keferagu ngu yaltinta e l'islam. ngu keferagu ɗo ngu yaltinta islam kono ara a yeddine e ma Allah on. julɗo e julɗo ko yoɓe yiɗidir ɓe wallidira, yiɗanamo ko yiɗanɗa hoore mako, kono nayo julɗo haɓuɗimmojo mum julɗo na ferena noon yennamo. yennugol siɗa hoori en yiigoy nela sallam wolanino en e hadis e programme ji min feƴƴuɗi ɓe wi si tawi goɗɗo yennimo walla falama haɓudude e ma an neɗɗo horuɗo on, ɓe wi ko ya wi'u inni mru'un sa'im sa'im, min dey komi neɗɗo horuɗo. si a hoora min miɗo hoori, si a anda koye lewru korka wonɗen min miɗa andi koye lewru korka. wal fuhsh rentoɗa anda no harmi kala ko wiyete hino ñiddi hino kaani e wowlugol haalaji tawa nanɗo o wiyay subhanallah nani kaari ko woni e wolde allahu akbar, on tigi reeno ɗum. neɗɗo julɗo wonata yennowo, julɗo wonata wowlowo ko kaani. andi woɓɓe aɗuman tun ɓe ƴattoma walla ɓe yenna walla ɓe rewana on tigi ka boni. an kadi ko lewru korkani koye shahru ramadan yo yimɓe ɓe la yakun yawma fitrika wa yawmu sawmika sawa, tawunu ñande horuɗa e ñande taƴuɗa tawa fo no fota. yimɓe ɓe gandu korka do baba on ko ñaaɗi wo, nene on ko ñaaɗi wo, kawtaljo on ko ñaaɗi wo, ustasijo on ko ñaaɗi wo, ticajo on ko ñaaɗi wo, maître l'école on ko ñaaɗi wo. si lewru korka ari changement yo waɗ. ɓe nanayno baba fi kala no yennugol na suma e to ŋaccetegoy, kono si Allah no jarribori oɗo jikku ramadan ari accu yennugol. horɗo yennata, hay mo hoora yennata. wa idha'i nnas rento lorrugol yimɓe ɓe, foti koye konngol, foti koye kuugal. neɗɗo julɗo lorrata musidɗo mum julɗo. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi. ɓe wi ko woni julɗo komo julɓe ɓen hisi bone ɗengal makko ngal, hisi bone jungo makko ngon, o wujjata, o piyata, o warirta yimɓe ɓen, o jattirta ɓe ngo jungo makko ɗo. ɗengal makko ngal o fenata, o ño'ata, o waddidirta, o huɗata yimɓe ɓe. ɓay ɗum ɗo fof ko min afati lisan, ɗum ɗo fof koye e nawnareji ko wiyete kon ngal ɗo ɗengal.
والتحريم في حق الصائم أكبر أري دون دونون no harmina e dow neɗɗo hooro ɗon ko ɓuri mawnude emo wona kanko liannahu fi waqtin fadilin ala wa huwa shahru ramadan al mubarak ko waɗi noon himo e waktu wonduɗo e ɓural wonduɗo e ko wiyete kon ka barkiji e moƴƴereji nduɗo lewru barkinandu haray himo hani o renade muradu moƴƴuru musidɓe julɓe ɗiɗo ko yogaji tum kala ko wiyete kon no boni moƴƴa ka julɗo hiɗa anni ino harmina e ma rento goɗɗo wujjata woni ko suumaye woni na suumaye goɗɗo jattata woni ko suumaye woni na suumaye goɗɗo kadi ta faggito ko harmi huntora ɗum walla huntina ɗum ɓe gure mum samnadi ko faalaɗa ko yo Allah jaɓane joni noon si a wuuri ko harmi Allah jaɓata korka ma kande saniyan ɗimmum ɗum e piiji haɗaɗi ɗin musidɓe julɓe tedduɓe almakruhat añaɗi ɗin awalan jam'u riqihi wa bal'ihi moɓugol tuuta wuufugol tuuta ha hunduko kon heewa waɗa gulay moɗoya ɗum no aña woɓɓe kadi a yeey ka boni oway tuutade ɗen fulɓe ɓen wiyay ko ɓundundu ɓeeɓata ɓundu ɓulum andi ɓulum suudu tuuɗo e ndiyan ina suppito tendini sa fuɗɗike tuttude ara heɓi probléme te yimɓe kadi sellani joni yo Allah dandu an neɗɗo horɗon siɗa nawni tiibi a tutti e dula ɗum yoori hendu ndun si wirini ɗum ɗon no wawi raɓinde society on ko ɓe waɗen kiyaful reno ɗen moƴƴa moɗugol tuuta bonnata korka musidɓe julɓe ɗum mi yiɗi on neldude e oɗo programme men ka yewtere korka ɗo idan ɗum ko hunde añande bonnata noon korka de kono no aña te kadi ko hunde kanude kala mo kala yiiɗoma hiɗa waɗa ɗum ɗon o nefinoto e ma o ñirɓino o wiya ɗimmum ɗum almubalagatu fi lmadmadati wal istinshaq hatta la yasila almau ila aljaw sorkinagogol ɓurtugol e wuyɓagol ɓurtugol wondugol e doole nelaɗo maki wa baligh fi lmadmadati wal istinshaq illa an takuna sa'iman bimana wuyɓo moƴƴa sorkinoɗa moƴƴa kono noon si tawi a horani sa hoori a weddortoɗan doyde sa ƴetti ndiyan a waɗi farak ɗum ko budde no yiitidi ɗan feƴƴe siɗa wuyɓade kadi wona ya weddoro ndiyan ɗan doole ha weddori ndiyan ɗan doole ɗo kan aray ko salli ala muhammad ɗan feƴƴe idan ɓurtingol wuyɓoragol doole e sorkinoragol doole ko hunde añande fi on nu wata ɗum feƴƴoy hewtoya ka reeduma ara e ha bonnanama korka ma idan ɗum ɗo ko piiji añaɗi ɗin tasi an ka muhtasaratu siyam jeenaya ɓum ɗum ka raɓɓindingol fi ñawoje korka mufsidatu siyam bonnayɗi korka en wowli ko harmi no duwa renede en wowli ko aña no duwa woɗɗitede joni koko bonnata korka ma kon sa waɗi ɗum ɗo korka ma boni ara nun ɗum al aklu wa shurbu fi nahari ramadan dhakiran mutaammidan biduni ayi uzur ñamugol yara ñalorma suumaye tawa hiɗa anditi de hiɗa andi hiɗa hoori ɗa andi ɗum ɗo koko bonnata korka tewoɗa ñama korka ma boni ko waɗi noon ñamugol ngol Allah wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila alleyl albaqara Allah wi koye ñaamu yaren jemma on ha fajiri gonga yankojo on e fajiri mo wona gonga yankojo on ɗi sendodira si ɗon hewti ka wino ɗen ka korka fuɗɗoto ɗon darto ɗon ɗon on tuma horon timminoyon korka kan jemma ɗum woni ka futuro si nange muti tum haray jemma naati
hakkunde ɗo on sa ñaami hakkunde ɗo tawaɗa anditi a yejjita walla a yari haray korka ma kam boni ñallal ngal kadi a yoɓoyanga ta ɗum kadi ɗa wondi e bakkatu mawlana hay woɓɓe sa no wiya mo tewi ke pas ñaami ñallal suumaye o wata ngal yoɓude kono ko selli kon mo wawi ngal yoɓude kono noon no wondi ko hakke ma noon ko waɗi si ɓe woli ɗum hakke ma ko mawni Allah wiya ya hoor ka a helli faaɗo chartiji timmi a alangantu tewoɗa pas ñama ñalaluma suumaye haray ka fuɗɗagol korka no woodi woɓɓe maroɓe sullaari ɓe fina ɓe anda pellet weeti ɓe jippina riɗo ɓe pooɗita baafal ngal ɓe ñaama ɓe uddita noon ɓe inna hiɓe hoori korka no woodi ka fuɗɗoto goɗɗo wata daynude Allah goy goɗɗo wata suuɗade Allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi wiɗen korka samaka ala toon yiingo ala toon nani ala toon ko soobe sotte ko fulɓe ɓe wiyata kon soobe sotte woni fi korka ka fuɗɗete ɗon ko ɗon fuɗɗotoɗa ka gasoyta ɗon ko ɗon gasinoyta idan wattanen yilay ɗum ɗimmum ɗum ko bonnata korka aljima yiidugol e gorko mum walla yiidugol e ɓeygu mum yo Allah dandu ko ɗum ɗo enen wolden naafi zina kan ino hat si wiyama sa yiidi e gorko ma korka ma boni sa yiidi e ɓeygu ma korka ma boni ɗe gandi naafi jana no wona e wol ɗum jara ɗum duwaka wolede hay e suumaye walla jammite ko watta si miɗo wola ɗum ko tawi o ye awa ko moodi mum e ɓeygu mum ɗum si goɗɗo goo no aray bonnata oye on andi si ɗum ɗon wowlama ɗum ɗa kanko buɗe ɗum ɗon kam woni ko korka woni na korka no harmi no waali mbalodi mum li qawlihi taala uhilla lakum laylata siyami rafas ila nisaikum arrafasa ila nisaikum on daginanama ka jemma korka jemmaji ɗin soccodirgol e rewɓe momɓe kono ko haka fajiri de si ɗon hewti hande kadi ko yon darto idan mo tewi ke pas hino anditi debbo on hino anditi ɓe fof hiɓe hoori wona seteɓe wona nawnuɓe koɓe korka waɗɗi ɓe yiidi ñalorma suumaye korka maɓɓe boni no woodi noon ɗo ka sabbordu suumaye ɗo dewle buyi humama ɓeɗo komi jonnata ɓe advice koyo ɓe reeno ɓay no heewi téléphone ji buyi aranayɗi men min juulayi subaka mi waali takko ɓeygu an mi fijiri moɗon goɗɗum sa fijiri ɓeygu ma goɗɗum yalti korka ma kam boni par ce que yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe wowondirali ka wiya assalatu hayru minan nawm a juuloyi ko ɓuri moƴƴude ƴettu alqur'ana janga ka juulirde ha wiyata si ara walla si a arti si a andi ko jomba keso a wata hoore ma ta yilto ka dankide par ce que ko honnu waɗi sa yiidi e ɓeygu ma ñalorma suumaye kaffara molanaɗo kaffaral mughallaza tiiɗuɗo ina waɗɗima honnu wonta ɗum rinɗingol dande te ɗum weeɓa heɓugol ka menga si wona ɗum a hooray lebbi ɗiɗi jokkodirde ta debbo jarane ɗum ɗo ta gorko an kadi fawe ɗum ɗo jemma on hino ɗon ko ado sa ko ka fuɗɗode ka korka farlete noon hari si suumaye darike goɗɗo yiidatano e ɓeygu mum na jemma wona ñalorma ha saha baɓɓe watti moltade jemma yiida e sonnaɓe mumɓe Allah jippini alquran o wi mi andi woɓɓe mon no moltade no ñentade mema sonnaɓe mumɓe kono mi yaafike ko feƴƴi kon joni soccodire e rewɓe mumɓe gila ka nangi ngen muti ha fajiriji ɗin sendodira acciron ni ñalorma on ko min Allah jeeyi watan waɗu ɗum ɗon fes on tigui kadi looto kono so fini di e janaba himo wawi lootade o hoora tawa korka makko kan hino selli haray koye reeno ɗum ɗo koko bonnata korka si bonnika kadi na ɗon hatti a yoɓay ñallal ngal waɗa kadi oɗo kaffara si wona hara on tigi no nawni o wawata horude lebbi na noon wigol tum ɓay no satti mi wawata o horuɗo suumaye ha gayni o waway horude lebbi ɗiɗi goy haray ko ɗum woni kaffara ma si ɗum noon wonali ñammina miskinaɓe 60 ha ɓe haara tew na noon yon tigi suɓo ko newi kon
yaha accita to ko satti kon adorte bi tartib. No jeeya ko bonnata korka musidɓe alhaydu wan nifas, bimana yi'ugol farilla debbo kadi simo ƴettuno reedu o ɓeyni walla ɗo yo ɓeynude ƴiiƴam yalta e ɗan e makko ɗon e ɓaawo si o ɓeyni si e ƴiiƴam yalta e ɗan makko ɗum wiyete dammul nifas. ɗum ɗo koko bonnata korka. hay si tawi noon hino heddi ɗo yo nangue mutu minti 5 walla minti 10 on andi futuro fayda kono ɗe reeni nangue nge mutan tawde o yii farilla hare ngal ñallal ɗon bonirimo o jibini walla ngata musimo ƴiiƴam fuɗɗike jippade e makko korka makko kan haray boni ngal ñallal ɗon o yoɓoye ngal. kono noon inchallah ko yangi o rewi Allah kon o hoori ɗon kon Allah yoɓaymo ɗin baraji ɗon. ɗum ɗo koko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e ɓiɓɓe nene men Hawwa. ɗum ɗo kadi koko bonnata korka. kono noon no woodi ɗon masala en aroye e mum kadi si ƴiiƴam farilla ɗan debbo on soyi ɗan sotti kaɗan woni ton kono ɗan yottaki kaɗan duwa e hewtude ɗon ha o nange nge muti ɗan yottaki kaɗan duwa yotta ɗen ha o huntike on tuma tun non o ɗan yotto kaɗan duwa yotta ɗen buyno lando men e lande jomiraɓe gande fiɓɓuɓe korka makko kan hino selli samnati ñawore nden wona eggugol ƴiiƴam ɗan kaɗan wonto ko yottagol ɗan kaɗan duwa yottade ɗon ko ɗon tanki ɗan yaltani yaasi ñawore sharia ara yowaki e mum. Rabi an nayaɓum no musidɓe julɓe horuɓe arriddatu murtugol yalta e nder diina l'islam. neɗɗo on no hoori ari ha fana walla alansara yo Allah dandu hande no yimɓe woni natirde l'islam noon fi kala ko ɗum ɗon ɓuuri hewde no woodi ɓe woni Allah woni e jarriborde kadi yalta islam wiya hey ko noon hanki hari ko ene hande mi yalti mi wolaki o diina l'islam hande kadi o korka sa wona ko waɗɗi hey min mi horata hande kadi nan mi yalti e islam walla yo Allah dandu. ɗum ɗo hara o wowlu ɗum ɗon julɓe ɓen jeeji mo wolanimo ha o wi joni awa mi natti hay so o ñamali o yarani korka makko kam boni nden ñande ko waɗi noon en wino ka sartiji to sellinayɗi korka ko ɓe wona julɗo kefeero Allah jaɓantamo dewal joni ka o yeddi ɗon ko ɗon korka makko kam boni. Allah wi Muhammad si a shirki tun a yeddi Allahu tabaraka wa taala golle maɗen fop ko wonnoɗa e golde haray boni woni mere te lahara kadi a wonay perduɓe. jawabun nun al ashya'u allati yustaghna biha anil akli wa shurbi fi nahari ramadan. no woodi toon penguji, no woodi toon pikiruji, no woodi toon ndiyam ko goɗɗo wattante tawa hiɗan wondi e vitamine tawa rampilay ñamete rampilay waɗay ko wiyete kon replace ndiyam ɗan e ñamete on tawa o weeletake o ɗonɗetake waɗeteɓe sa opération wonde hiɓe waɗa ɓe ɗum acca ɓe ñallal balɗiɗi tawa ɓe ñamali fi ko woni ka reedu kon yo yaltu. kono penguji ɗi ɓe waɗata ka ndiyam ɗon jillodira iɗi wondi e vitamine mo ñaami ko heɓata ka ɓandu kon ko ɗum kadi mo waɗanama ɗum ñalorma suumaye haray korka makko kam boni ɗum wattanen yila e mum. ko wana noon kadi wusulu shay'in ila al jawf an tariqi l fam aw il anf yottoyagol hunde ka nder reedu sawa'an ɗum kaka hunduko rewna walla kaka kine rewna haray ɓay tun no wawi wonde joni hara ko pipe on andi budde ɗen hino yiitidi ɓe yolla pipe on ɗon ha o hewtoya ka reedu wano paapo on ɓe rewnamo ɗon hara kaka kine rewna haray ɓay tun goɗɗum yettinoyama ton haray ɗon kadi ko wiyete kon korka kan haray boni alqayu amdan fi nahari ramadan tewagol pas tuuta ko nu wiyete tuure ko yaltingol ko on tigi ñaami kon walla yari kon yaltina ɗum yaasi ko ɗum wiyete tuure. si tawi noon tuure nden foole no ari noon ka hadis nelaɗo maki kala mo tuure fooli ɗum yo wuyɓo ha moƴƴa o kontina korka makko
yoɓugol waɗɗaki kono kala tewiɗo looƴiti masalan nde ɗo hunde ɗa andi sa darinde a darinde tun a tutay walla ƴetta honduma ndu looƴitoɗa waɗa a tuuti korka ma kam boni hay si hay hunde ruttaki tewagol pas tuuta hiɗa hoori koko bonnata korka kono si ko malaria nawna jonte nawnaje goɗɗe goo woni ko nanguma tutuɗa hay hunde hottale a wuyɓike ha moƴƴi ɓay ko nawnare foole wona an suɓani wona a tewi korka ma kan hino selli hino jeeya eko lurra bonnay walla bornata alhijama hombitagol kon wiyete hombitagol ko yaltingol ƴiƴam bonɗan ka ɓandu woɓɓe ko ala du waɗata kono joni waɗi développe haala hoyno woodi hombitirkoye ñera ɓandu ndun ni sukka ɗuma on muyta woɓɓe no wi nelaɗo no maaki hombutuɗo on wo e hombitaɗo on wo ñalorma suuma e korka maɓɓe kam boni woɓɓe wi korka bonnata kono koko aña awa ko ɓuri moƴƴude kon hay sa hombitoto accu ha jemma hombito ɗara hombitaka ñalorma suuma e fiya yaltu e ngal ɗo lurral ko waɗi noon ko ƴiƴam woni fi tagaɗo neɗɗo si o hombitike o lo'ay sabu ƴiƴam en ara yon daroɗen inchallah so hombitike tun mimo wawi ko wiyete kon lowgol te kadi on andi ko ƴiƴam bonɗam wona e muytede hay ɗum ɗon ko hunde kanude ñalorma suumay ɓayda wiya ko ya reeno e ñamugol e yarugol sukkagol ɗon ala du muyta pooɗa haray ɗum ɗo yontigi accu ha o hunto so hombitay o hombita soko hombitotoɗo o hombito e attaraddudu finniya fillinnagol ka anniya ene yo mi hooru walla wata mi hooru ene mi annino walla mi anniya waɗugo ko ɓe innamal amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa dewe ɗen ko jaɓirte ko anniyeji ɗin haray no wodani neɗɗo baraji kala ko anniyi musidɓe julɓe tedduɓe haray musidɗo mon oustaz Mouhammad Saliou Ba aranno on ɗo ka yewtere korka fulɓe tv haray en jarni wonnoɓe en e ndarude ɓen en jarni kadi wonanɓe en ka masinji ɓen en jarni kadi wonɓe wadde sponsor ɓen en fuɗɗori lewru ndun bismillahi rrahmani rrahim allah yo en rawnor ndu alhamdulillahi rabbil alamin miɗo wayno yo allah jaɓan en ko horuɗen kon o newnana en ko heddi kon o waɗana en ɓuttu e leyɗele ɗen fof élection ji ka saati toon kadi yo allah waɗu ɗum feƴƴa e hoore jaam allahu subhanahu wa ta'ala halfina leyɗele ɗen huloɓe allahu tabaraka wa ta'ala yurmeteɓe population ji maɓɓe ɗin allahu subhanahu wa ta'ala addana en jaam leydi ka wonɗen ɗo e leyɗele julɓe ɓen hareji ɗin ka woni e wadde toon wono Gaza e Palestine yo allahu subhanahu wa ta'ala ñifu ɗum ɓuttina haza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ramadan ko lewru ndu barkinani wota yebundu wontani nin senani Ramadan ko lewru ndu barkinani wota yebundu wontani ni senani tawna dondu hikka yo tinnonani ado mayde juhaynde no hewtanani ado mayde juhaynde no hewtanani Ramadan ko lewru ndu barkinani wota yebundu wontani ni senani heewi tawnaɓe ko yawtinani hiɓe hoora ñalorma ɓe nafanani kono hikka tawali ɓe wurinani sabu leydi moɗino ɓe ɓallinani sabu leydi moɗino ɓe ɓallinani Ramadan ko lewru ndu barkinani wota yebundu wontani ni senani allahu no manti o ɓurninani du lewru e dow ɗin leppinani ko e nder ndu joman fuɗɗinani jippinde qur'ana hiwaɗonani jippinde qur'ana hiwa